Olchiko oro rubeltebekanisiibwe aba River Risk Catchment Management rwetabiremo n'abakuru kurwo ministry ibibuhangwa eshoge panga yitwine ahamba la city council no kubara no bakwata kasasire cyo kubatirimu cyo kugira ngo umwe agerundande kandi agishashura kasente abantu bareka kumamba gishashura sente bajitora bajana ku mwizi hata aho ntiwenje banyisango city iyigarike mu ronde okwera managing abantu na kasasoro yabo abibahangwa nibagira ngo embera yaguma ko kwera hati nabo kwija kutwara council ya city ya Mbarara omcourt usanga batabaruza hakuba n'umurimo gwabo nkabebembezi n'umurimo gwa Mbarara city council itondishashura imisoro bashaka kwamba torezo herezo ukozere ki obukumure nyina masungu Mbarara ikintu tukinege kandi turiyo tukitambuza turiyo tukisinda kanyoni ndeba ngo umyaka 5-10 Mbarara neza kuba mugombwa nko kutwa ishazere mu kweta ensi y'amateno watch harezi nishonga eschumisuremo akakum aba ministry aba environment na nobwo buciko bwona uburyo mu kurwanisa encroachment barje omunciko zo mu mahoteli shume nangwa n'enciko kuzirahinde kubaho tuzukorera River Risk mutakora mu rumu no wahansi tagukora no wa district tagukora no wahigura tagukora ako wahigura takubasa kundemeza twatuya hansi twenda tukimanya tukubasa so ekizibu no kugira ngo no wahansi kuba kwija bamukompromisinga bagira ko bamuhereza kintu kidogo na wahunamo uriya yombeka aheza kunga twashara mutwagira ngo no icyo tukuza kwikiriza project stage ako neza kutisisira ibyo buhanga uriya takwija kugitako akachiko ka River Risk Catchment Management kakatoranwa umwaka 2015 omulimo gwako no kurinda omugera n'ebindi bintu by'ubuhangwa bitu nkirebuka nibinda kubakiza mana gasha kwa Edwin Ram habwa TV West.